Assalamu alaikum, урматтуу Учкун медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 11 апрель 2021 Биз азыр Учкун мал базарынын сыртында турабыз. Сатылган реалдуу уйлардын бааларын айтып беребиз. Канча болду таксыр торпоктор? Канча болду эко? 70, эркек бургачыбы? Эркек экен, а? Эко 70 болуптур. 35тен 70 болуптур эко. Бул канча болуптур досум? 43 миң болуптур. Бул деле эркек экен. Канча болду аба? 52. Эркек өгүз экен, а? 52 миң болуптур ушул. Канча болду аба бул? Сан окшойт а? 110 миң сом болуптур ушул саны. 110 миң дейт. Саны канча болду ака? Саны 95 миң болуптур ушул саны. Желини чоң экен, көп сүт берсе керек. Торпогу жаш экен. Канча дейсиз ака? 44. 44 миң болуптур. Ургач экен. Канча болду? Шаарга машина бар экен. 37. Ургач экен, а? Канча? Қора текші. Нариманға ген Канча болду ака? Басы 36. 36 миң болуптур ушул торпок. Ургач экен. Канча болду ака? 78. Экөбү? Эко 78 болуптур. Ургач экен, эко тең. 78 миң сом. Машина керек эмеспи шаарга? Канча болду аба? Басы канча болду? 39. Ургач экен, а? 39 миң болуптур ушул ургач экен. Эркек бака? Ургач экен, а? Канча болду? 35 миң сом болуптур ушул ургач торпок. Тек машина. Канча болду аба? Канча? 43 миң 500 сом болуптур ургач экен ушул. Тойчуга. Канча болду аба саан? Канча? 99. 99 миң болуптур ушул сааны. Торпок ургач экен. Канча болду таксыр саан? 87 миң болуптур ушул сааны. Машина керек эмеспи? Канча болду ака? Канча? 48. Канча болду досум? 80 миң сом болуптур ушул саны. Ургач экен, а торпогу. Жакшы. Айшака кандай? 58. 58 миң болуптур ушул кыналжан. 58 миң болуптур. Saat 8:00 болду достор. Республика боюнча шайлоо башталды. Ал эми мал базарга дагы деле элдер келип атышат. Таксыр канча болду саны? Канча дейт? 65 миң сом болуптур. Сиздики канча болду ака? Канча болду? 60 миң болуптур ушул. Таксыр канча болду? 47 миң 500 сом болуптур. 47,5 миң. Сиздики ака? 2 тең 31,5 миң сомдон болуптур. 31 миң 500 сомдон болуптур эко тең. Канча болду дейсиз ака? 120 миң сом болуптур ушул. Торпогу жок экен, кысыр экен. Боз болушу мүмкүн. Канча болду ака торпок? 20. Азыркынын торпогу экен ушул мына. 120 болуптур. Канчадан болду ака? Ушул бука 66 миң сом болуптур достор. Сойгон алып кетип атышат окшойт. Ава канча болду? 45?
Haydi. 45 ming so'm deydi urg'och ekan. 45 deydi. Qayoqqa boradi aka? Qancha oldi aka? 48. Bundan tattım bitmez. Bu evde 48 turist adam berdin şemende kılatuan buldun betine 48 ming so'm deydi. Bunday urg'och ekan do'stlar. Taqsir qancha oldi? Qancha oldi taqsir? 30 ming so'm. 30 ming so'm oldi. Hava qancha oldi? 50 ming so'm oldi shu. Urg'och ekan. Urg'och ekan. Erkek ekan do'stlar. 80 naragana getiriyor. Qancha oldi tugan? 39 ming so'm oldi. Narxıcha? 35. 35-39 bo'ldi do'stlar. 60 ming so'm bo'lib turib Xunajin. Buna janlaşma gördünüz mü? İşte bak da. Tağış gerek ekan ya. Torpoq qancha oldi ava? 26500 so'm bo'lib turib torpoq. Aldın mı? Qancha oldi avastika? 43500 bo'lib turib. Taqsir qancha oldi? 66. 66 ming so'm oldi. Ana lobo getirdi. Ana lobo kerak, Ağacağa başka. Qancha oldi aka? Ay enengiz kelib tinta bo'lib oldi. Ha? Ağacağa başka. Shul eko 40 ming bo'ldi. 20 ming so'm. Ya buna barat aka. Ya buna aqsa. Qo'zli qo'ylar qanchadan bo'ldi do'stim? Eko 13 dan 26 olib turdi. Qulun tay qancha oldi aka? O'tsadir. Sharg'a emas biz o Sadro'ya gidiyoruz. Qancha oldi aka? 50 bo'ldi. Nol bu. Yo'q bu 38. 0.50 bo'ldi. Shul 50 ming oldidaga 38 ming bo'ldi. Telefonni ham tashab ketdi, solmaydi. Qancha oldi taqsir? Sotilmadi? Hava qancha oldi? 55 ming so'm oldi shu. Жаңашма Xunajin ekan. Aqsaqal qancha oldi o'giz? 50 ming so'm oldi shu o'giz. 50 ming oldi. Hava qancha oldi? 87. 87 ming bo'lib tur shol. Sonu ekan. Turpoqi jash. O'zda qancha oldi? Qancha oldi aka? 33 ming so'm bo'ldi. 33 ming so'm bo'ldi. Qancha oldi aka? 38 ming? 38 yarım deydi. Aka dostlar. Dostum qancha oldi? Qancha? Aka dostlar. Бүгүнкү күнгө болгон жалпы мал базардагы баалар, сатылган баалар, базардын ичиндеги бааларды тартып өттүк. Эми биз азыр шайлоого жөнөдүк. Эгерде сиз урматтуу көрүүчү Учкун айылынан, Жоош айылынан 18 Будалык айылынан болсоңуз, анда номер бюллетенде номер 8-ди шайлап коюңуз. Анткени ал мен